Nya maatala kong training. Tukmom kapitana na pana mo nagkaras tatay makapiyami mo. Mangala kayo manungay mo ti sa nga baso. 15 ti may sa baso kapitana. Ngam no 2 baso ti alaan nyo 20 latan. Ana 15 ko nam latatay tapos 20 ko nam muteng. Talaga nga kusit ka. Iso nga madiket ti gumatang itilakong ko ta nakangingi na launay. Kapitana ini kang kalagar ti discounton. Si kayo ati kusit ultimo dagiti relief goods nga pang ayuda ko tagikwaon. Nangabak ka lang magaputa nagkwarta ka ket uray dumbbell ka. Kita mo't ata pa nagsasaom si ka training siyak pala ti kapitana ditoy. Hay uray si ka ti kapitana ditoy awang bibiyang ko. Wag ako kapitana ay lukas tingawang ko kwartak lugo bangka. Kaya mo ta durabeng ka. Sige kapitana padasom tamakitam palsiitang ka kung nakinya.